Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Leyi ibaro gini long ki khubor bam ta kasni. Kasap bat kapong ki samla jong jila Meghalaya ha ka kamyele kai kudo kalanang paushai bat Houston. Ka Kudo Association of Meghalaya kabalaya lam do ba penshai mauri kala pinna patba baklala ban pha hadu khandu ngut kinong ele kai na gajila sha Kalimpong National kaba on pelong ha ka Akshay Kumar Kudo Tournament ha ka jila Gujarat ha ubnai Oktober 2009. Ha ka jingya kendo Shakilat Pathai Kubor ha Shillong Press Club uba mauri ulapan pau bagi te kinong ele kai kilami na ka coaching camp kabla long ha Siva Sagar Assam kabla pelong ha uni ubnai balalit no. Ka Kudo kabadai ka jingele kai bawana Japan kalong ka full contact combat sport kabaya janbha bar ka mixed martial arts MMA. La pen I bakani ka sport ka don bun ki mentoy ha ka kot ka kya bat ka jing shai ka jingmut bat menta kala pau bha ha India lingba ka jingwan ra da unong yele kai Bollywood Akshay Kumar bat umehul vora. Uba mauri ulapan pauru baka Kudo kadai ka jingele kai bala itu dagitanat bakrau kum ka International Olympic Committee IOC, Khelo India Sport Authority of India SAI, but ka Ministry of Youth Affairs and Sports jong ka sarkar pedeng. Kani ka pen ishai bagi samla jong ka jila ki don kalat ban yo rung sya Kalimpong yele kai national bat syabaru ladak yo ka jingkershan ka babiang. Ka Kudo Association of Meghalaya kala airu ka khublai kerpang yo MLA Shri Shanor Shulai ubla yarap bisa hadu sanpo hajar tingka ban pelong ya ketika kam ka belong kum ka shnat sedang ban penmi iki samla bat bit nagane ka jilla. Ngi kerpar iki borsen shar berkitna trekam bakin ailat ingi ban yo rung ha ka National Games arhajar arpnyo namar bakani ka jingile kai Kudo kaladon ka kerdan ha ka perthei berkelai buram iki batre shitam ong uba mauri. Na kalian ka association ki penpauru bakathong kalong ban kentiu kerdan ya kani ka jingile kai ha Meghalaya bat banbu ha ka kerdan ka bakham he ha ka thup sport jong kari. Martial arts. It's a kind of sword and techniques and it does the strategies. It's often associated with some samurai class and emphasize disciplines, focus and self-control. Anak sudah one pass deka exams min how can I mean anak sudah no can I mean dengan lawan ras no sini nomor apa ni ke game kedai ke game ka bala itu kunes kadang apa lawan ni benda ba apa persiapan apa kadang kebuksian akan ke game tu dibobol nomor apa ngomong bayar kan ke option Cerman dari Akshay Kumar, but presiden udah Meha Vera sensei te kadang ngekuapan percaya ni te harus juga kuat nga penting kita pergi press ba kita dulu kita ba mental benagi kita sudah punya ketika selection trial kaba ketika camp ba tujuh kuat ketika selection trial ba kinyo ani pertaya ka Akshay Kumar tournament ke Barcelona Oktober Sabtu hadu kat pratrik hadu like waiting te di nakata-kata ba kunjuru ngai kublai ya i MLA i ba sambor sulai ibala no senyang ini wala karam dei kene ko ser parat mai ngimpat layu pak ngimpat telefon ngimpat de tema ilong ru ipa keluar ini banjara ban no senyang ini serta wajah ilayara ini bat utan lagi yang na kena hidungi iladan hadu kandrengun kibala asaslek ban yo ban simenta agenika Akshay Kumar tournament bonta babu open luparin tada apa luparin mentangi nangisna te ka office pak kada na pamula ka jaga banga na semasa hamola pamuli kibala dan tahu di distrik kiladan mo kibala awan ban affiliate ka kene ka sosial kiladan life out di distrik kibala awan ban
ya keren bapak kontrol lah mereka Australia ki nahi kilaya puni kilaya dani krai ba san phone repong krai te bak aga jo ko ha ka lasimana guna bas nin bu ya ka first level jo ka neka kudu Australia of megalia nin bu ka first level kan sedang nado arwai tere bat adu apply tere tahu san ka perform ka badai jo ka kudu ka Japanese traditional 4-contact combat sports. Kamu kebalai sengim kum ki jingla kai mami tik kalau kita nabi ka submission enta kick punch knee elbow kita dalam sudah kembali kita lompat kita long full guard kita full guard lalu clear aku bicara ke siapa yang kita mereka jingla kai kalau sengim kum nabi ini bangsa wanita mentang try kita nabi boy na for eastern west but na for southwest hills kita dapat bawa kita wajib bertanya mereka state level kebangun sapulong how beningkong January kan sedang ka seminar foreign training seminar camp kan sedang national kita wakan ai jing kai kepang ini nama tenang bang nyok bandon pa kumno pengjoka neka kudu Pemerintah juga one try ba syaselek dengan kini ki dan badai di bawah ni nagis kecils kita ngun ni nagis kecils nama mana kini nama na report ladat ikwa benne nama ka kiong pa ka kimlaban effort han halu kata ta nama ba kade hinyo waja ndrufa ka bai kucing kameti tema ba kiong pa kimlaban effort ka semla ida bedelam te kini bagi bala kiyo syaselek mentabat kila pas la ku exam bagi hak shwa banyo bale sementara mereka game ki haban pas ya ka yu ki haban di kolabel klan ki ber ki numyo ban participate tagadaw dia tagadaw ki kam la nyo sementara kini ki we district adon kumba khatuna ki kaisna limba ka jiman rahi wa aksi kuma bagu mega bora presiden ba tempat kan kan sekali Kemudian nika aksi kumar tournament atau guna auto ba ngiru mentangi lalu banyalis mentang normal kali kini kita dapat pas itu exam kita kaya kita banyalis mentang yang kita aksi kumar tournament nama kaya kita cenderung buat saya aksi mentang ya nika aksi kumar tournament dan gue perlu udah student UI yang aku apa Wai asar di lah yang dan akan nak jumpa asian. Kalau lalu kita kebiasaan. Te dan tu wai te ada tu eye contact number. Eye contact number ada kalau eye contact number te upun nak ko asap. Kipun kita asap ki ngong yang apa kuat berpeluang seminar ni apa mereka lihat. Te ngapiak ngakot jadi kiwan penilai seminar kiwan penilai apa cekala kai lagi. Di hari nanti ki orang iba ni dengkap ini kena bat promote ada ke kudu nama apa kene ke kudu kadon bun ki jimeto itu kena nama apa India mata bun pak kila yok kamu nak ada kilaka kini kena kila saki nama kila ini apa asam kita lagi tidur di balayo ke jam lagi kap jam mak tak tahu dengaru lah ngasawan siap kini dengan ngasawan masih sebenarnya masalah diploma masalah exam. Markas ni, kupang itulang ni lalu mencuali praktis markas ni kutani praktis sebentar. Kita gijin mentoy di bagi lembaga negeri. Gijin mentoy bagi negeri kalau punya nama nado napo national body setelah kilo kina kita la apply yang tak kita sports kota kita apply yang mereka kita kecil kita haba ngidan nak jom ke website dulu haba saya tinggal apply ni haba saya ni keteng jadi kena syaki negi national body president ni hafsan nambah nak kiru ini akan jengok ini akan pet tak kata bunyi kena tiba apply kau akan neka sports kota kibun berkiyo akan neka kudu kita ini berapa saya tinggal kalau kami dan kami kecil no
terkenal kan ni kemudian nong khas mentah lasa ada tinggal deh ke buat nong tak kau kacang pergi jampi kaji betul dia